pre-químico ng aki lo por aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de matriz. These products can contain a lot of different chemicals of concern. Alexandra White é autor principal do Instituto Nacional para o Estudio de Salud, que a monitoria mais de 33,000 hende muhe para casa de sua área. Women who reported using chemical straighteners or relaxers had about a twofold higher risk of going on to develop uterine cancer. White a comentar que hende muhe ng aki a usa químico ng mais de 4 biha pa aya. E a maioria de snanco a reportar de usa blower de estudio da hende color escuro. De aya 2022, a American Cancer Society a reportar que lo portin mais ou menos 66,000 casos de câncer de matriz na Merca. E o porcentaje de mortalidade de maleza aqui está aumentando, particularmente de hende muhe color escuro. So these chemicals are placed on your scalp and they can be absorbed into your bloodstream and then they circulate throughout your body. De outro estudio, também a saka foco tinha bo cabey e estreito bo cabey lo por aumentar o riesgo para desarrollar câncer de pecho e ovário. A number of factors can influence a woman's risk to go on to develop cancer, but this is one potential source of exposure to chemicals and potentially carcinogens that women could be aware of and could make choices to not use these products. Fabiola Angela-Hernandez, Patria Noticia.